Galatoomii eeyyamamaa waan taateef eenyu si na jedhu maqaan? Maqaan koo Daawit Biraasaan jedhama. Daawiti baga gammadde. Baga waliin gammanne. Tole turtii mooraa kana keessatti maal argatteetti? Garaagarummaa uummanni as keessa jiraatu keessatti Itoophiyaa xiqqoon as keessatti argamti. Kana mooraa kana keessatti maal argatteetti? Yaa akkuma beekamu barumsa iddoo kana kan nuti beekumsa garaa dabalannee jirra. Kan biraan immoo bakka waan baay'ee barreerra jechuudha biyya kana keessatti. Uummataas keessatti uummata gosa garaa saba garaatti wajjin barannaa afaan garaa illee barreerra afaan Amaariffaatis Ingiliffaa. Garaagarummaa irraa waan baay'ee baratteetta jechuudha. Garaagarummaan siif maali? Garaagarummaan akka guddina sammuudha. Baay'ee namatti tola. Baga guyyaa kanaan si ga'e namoota galateeffachuu barbaaddu qabaatte galateeffachuu dandeessu. Guyyaa irraa ga'uu keef nama sababa ta'e. Guyyaa irraa ga'uu kootis nama sababa godhu tokkollee hin qabu Waaqayyoodha. Hedduu galatoomii. አራተኛ ዓመት ጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ትምህርት ክፍል ተማሪ ነኝ። መጀመሪያ እንኳን ደስ አለ እላለሁ። በግቢ ቆይታክ ማለት ነው ምንድነው የተማርከው? ያው ግቢ ቆይታ ያው እንደምናውቅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተለያዩ ላይፎች አሉ። የተለያዩ ቻሌንጅ የሆኑ ነገሮች አሳልፈን ዛሬ ምትኛ ቀን ለማክበር ዛሬ ይሄ ቀን ያበቃን መጀመሪያ ጌታን እያመሰገንኩ እስከ ዛሬ በጣም ብዙ ነገሮችን የሚያጋጥመው እንደ ተማሪ ማለት ነው የተለያዩ ነገር ያለ የሚያጋጥመው ግን ከዚህ ሁሉ ሰርቫይቭ አድርጎ ወደ ዛሬ መጡ ተማሪዎች ይሄ ዛሬ ነው ግባችን ውስጥ በድምቀት መተኛ ቀን እያከበሩ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ አለህ። በዚህ ግቢ ቆይታ ጠቅሞኛል ብለህ የምታስበው ነገር ካለ እስቲ ለተመልካቾች። ዩኒቨርሲቲ የገባው ተማሪ አንድ ዩኒቨርሲቲ ከገባ ተማሪ ብዙ ነገር አኪውር ያደርጋል። እውቀት ለፖለቲካ ለሶሻል እና ለማህበራዊ የሆኑ እውቀቶች ጌን ያደርጋል። ፕላስ ደግሞ ከዚህ በፊት ያወቀነው ነገር ከዚህ ግቢ ስንመጣ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተለያዩ ማህበረሰብ ኮምባይን የሚሆንበት ቦታ ስለሆነ የተለያዩ እውቀቶች አኪውር እናደርጋለን። በጣም ጥሩ ላይፍ እንዳሳለፍኩ ተስፋ አደርጋለሁ። ዳይቨርሲቲን አክሰፕት አድርገህ መኖር እንደነበርከው ነው ከኢንተርቪው የምሰማና እንኳን ደስ ያለህ። እንኳን
What's